Марио Цвиткович, голман на Татран Прешов, по еден возбудлив надпревар кој го добивте на пенали. Еве, кажи ми како ти го доживao теренот, како беше да се биде на терен на овој надпревар? Poslije jednog ovakvog trilera od utakmice gdje smo mi imali, mislim, u prvom poluvremenu +5 u jednom trenutku, do toga smo došli da smo išli sa -1 na poluvrijeme. U drugom poluvremenu su oni nastavili u istom tempu, trčali su, davali su lake golove, ali mislim da zadnjih 15 minuta smo malo pojačali obranu, vodili smo i mi sa 1-2 razlike i na kraju neriješeno na penale. Eto, danas je bila sreća na našoj strani. Дали голманите се клучен фактор во ваков пенал рулет? Дали може тие да бидат клучниот фактор за победа? Ви одбранивте 2 удари, тоа е 7. Da, oni su, ako se ne varam, 3 sedmerca promašili, 2 pored gola i 1 sam obranio. A da, u ovim trenucima na igračima ja bih rekao da je veći pritisak nego na golmanima. Oni moraju zabiti gol, tako da kad promaše mi ispadnemo na kraju heroji, ako mogu reći. Ова не е трофеј, не е злато, но бронзен медал и пехар, кој сигурно ќе ви биде мотив за успешна сезона понатаму. Definitivno, rekli bismo bronca zlatnog sjaja jer je bio težak turnir za nas, daleko smo putovali, 20 sati do Ohrida, odigrali smo 4 dobre utakmice i sad evo idemo, spremamo se za novu sezonu, nadam se što uspješniju da vratimo titulu u Prešov. Hvala vama.